Amasan hitabang nilha apha emu sa upatin thangwat man lang chang le hitchi Kuki history channel ne ve ho yo si na chungchi wa ka ki pa na kan phungin he tu nilha a ise nom pe no he hil hin tu ni khu chun separate administration union territory khat mu theina dingin idalu het na in lam kamun songpi muna mi pin ki zot na thupi ta chu inei ve na hi chuyang le tuni ni khuma ma hin u kyang ne te in lam ka le kangpu pi ki ka lampi ating win chuyang le e ho chung changa slogan hoi luk ta ta e sep hum kit we na hi chong le tuni ni khwa thu su kim ho cha hi lehin the Hindu newspaper hwa hong ki su cha hi lehin Kuki te SoO group hole MLA hon Manipula government tundo na ding popular government sim na dinga support ka POW precondition pumin ti thu su chu emukit wina hi tunia hi epibola zat dang ten enoi siu ham ti al hin iseu khat chai ki zui ji lo ji wa hi koima chan thula thi nama ingai tu lo hi zat dang ten wang zo se yong le ase se win hi chu cha thi pi win hi chu cha chi pi win min zan na nei win hi chong le mui wa jing in jang ase khial le le pon independent atingam lo wangin separate constitution to flag ase se na lai hi cha khun goldman in alung hall kitin hall in hi chu ko am hon azat le nam madinga thil phachum ta ta asu do na yong amin hi leisi chunga hin lo kiti hi chidang nam dang ten iza thiwa le hi chu ko thupi pen hi tunia Kuki ka subi Kuki refugee Kuki foreigner likiti na pau hi adang ai pon ithu seyu khat chani ki zui lo ji wa hi chi so hi zat le nam lungtup molso na ding Kuki len kiti slogan mang chain thingnui phut do win ain sona protection tax fon ti ding kum si le lawin business bolhon jong hiti chun sumla pai tam pp itu do sawin gala mayong le mi pi chunga don la kai kho che ekit am he ayong le kho che ekit hita hi 1986 apana ihung hin panu che hi nampi lungtup Kuki le ni ti pau hi aphunga phungin operation area ki home win hi chu che hodinga Kuki le hi ai tabun hi Kuki len lungtup nei te chun Manipur government tum ke ding te chun Manipula MLA sot kai na ding in panela win akai do ju si kami ka sa hiding hetineng umlo e hon candidate nei win min pha thei ta jing in jong iji cha in sungmi mong mong ikisot win tuni ni khwa hin hitabong amo quality umlo amo qualification jong umlo ai cho tabong hi min democracy election amana mi pi dei chu wai hom dinga tun do hin e hon thing noi dei dei sin si to kinai nai sin si to kheu thei thei he chu chu MLA dinga qualification hoi pen ai nei ji win Manipur assembly ho la yong kumizat bam khat min noi si ta en ho i hin ho win cabinet minister le pp tu yong lewhan apal ti adinga heavy weight nampi adinga imacha pang theilo chapong school building a ki kwai tabang building walden pan azep num le azep avo num le avo anu le pa het lo ka ki chip na nei tabang be mahin yum ji wi na hi
imit mo de du ji wahin mai lei ten I chung wa gal bol ding hi ong thanum khaw ni hi thing noi tampi nei win ai wangin thing noi nei lo manipula pangal te muslim te nung cha yong phajo pu ni hi MLA som nei win democratically mo ma ki hang hi lo ji wahin amo campaign la ya hin kamit li hi chanin ado e kavu jang nai ti yong khat cham lo tu ni ni khwa ei pau cha bon hi na ding bonga thu sei thei lo ho chun zat dang te pawa kol pau sa pawa gal sunga hi EPP siu na ya do khawa aham hama khat ham khat nen phan te ti tian sei ji hin chang chu plan jang lo action jang lo mi pi hin ipiam khat ake thoile a kho che che ti banga he anang ho jang hi mei lei te to separation ni chiu het sa na a wat sa na adinga mi pi chu ti ki pen jang le chun Indian gold man na mu chu thing noi ho yang ai pui mi pi thal hang ki ti ho cha hin alam lo aku na hung ka hi witin hi jong lew han tu ni ni kha hi cho si si chun MLA som ho si si hin Kuki cha te chu representable lo he tu na pi dip di mai schedule yang sei thei po win separate administration ta e hon soi kai wa hi chi ka dal ta we ti chi chu voluntal hole mi pi in adal dinga chi chu pi do khau ham tu ni nu kha gamla go we na hi mi pin sum ha tu zo ai MLA hon sum ha tu do ai thing noi hon sum ha tu do yo am thing noi ho mei thal jong hi nam pia ku na nam mi tia ku na kilam tam zo ai bu ni tu ni ni khwa hi I ti le Kuki so group ho le MLA ho thuong ki za pu pu wa le hin popular government to hiti ki kan be jing ham precondition ki ti chu le kha phenga chun Kuki len chu ji do ying yong le chong chu mei hei tia ku na lep chabai hungi tho tho ding ngai bon hi article 371C ying yong chu Manipur Hill Area Protection diong chu mei hei ten asial mong keu hin MDC election jing jong hajing tu gani ta kumhiti chan bolwa e koi piu hin chong la hi chi MDC ho yang hi athani na a hin ding bonga jong ipi do lo hi hi chu Indian constitution na dan bu a ki ji khat jing yong chu mei hei ten apal chop wa e ho complain boljim lo hi la e mo thu hi silgu do wai du hui e het lo ham tu ne a popular government form do na dinga hi e ho figal hi ngai cha hin e ho support hi ngai cha hin he chu chu no ho lo win ke hon government ka ron thei pu we ti nai pui rice mill pi kai na dinga a pi kai na ki jang ta bang be khoi hiwe cheyong le toilet paper ta bang be mi bo win he chi ko ki tun do pu pu wa le akai lu jim lo anup no ma thila bol di ai bon he tu ni ni khwa thu sei na han lang la sa na han lang ipilam yong le nam pi ngai lut na ya la miu si hi me hei te to nung chen khom lo ding mong a ka su yong i hlau thil jong i bolu no ho MLA ho wang chu koi hot le ma ayong na sei do kha lo la yu hi chi a chun khom thei mai thei naw wen ati ayong le chun tu ni ni khwa hi no ho zaw lu hi la nam mi pi ten separate administration
kadal diu hay kadal lu diu ham ti pa he no kam changa kun ngai no min ke ho chu manipul to ki khan thei to pu wing e ke ho chu hi chu ka ne hol na o he online ne yong MLA ka hi jing we na ti wa la chun phaten jong ke in ti win lang mi pin na dal thei thien hin ki dal tawin ti tawin jeyong le thing nui hon MLA ho e bek gun set wa KZCITLF ko tu ki ti ho yong hi amo sot do na ding amo chon sit selgu na dinga phat si aija abang wa hin nampi machal na ding zo ahin HMLA hoi jang lew han kulang pe pha di ai to bon he ayong le tu ni khwai sei no mu chu popular government ki ti hi iza nin sei thim jang lau chun thing noi ho le MLA hon tek ti sa jat za anin government a ku na MLA fon mu na ding hon ki pe yong lau chun na zat le na nam mi te win hi cho hi ka ngai num pu we mu yong ka mu num pu we na sei tu u jong ngayong ka ngai chim we hi chi ki hon ki chi sa na ka hin sei do no mu message tu na mi yo sin hi chi ta bang he gel hin thing noi hong ki ti pui thing noi lam kai som ham khat le MLA som hon hi chi na gel pau hi nam pi dinga ham sit na hin pathin in hemai hen itiu jong hi aso na tan khunung ge ya dinga nam pia dinga pan na bihil iseu to in to ki tu ji lu chu hi chi popular government me lei te to chingmei ronga MLA hula tu khom na ding hi chi gun lang kai pau hi nam pia dinga melmate isat sangwa san ha yo chu hin dunia hin nampi melma hi pamlanga hi tapun pamlanga hi le bon ho blocket ho chong le buffalo zona duty pu ho front line a hon khat cha lut sa alwa gam sung wai chamna ding hin tuni ni khwa elung thim wa chamna thilu ni hi ipiji ham thing noi hon MLA ho support na a MLA hon manipul government me lei te to ki khan lu na ding to gun nei ji wa hi igam sung hui ki chol thelo hin iki chol lu yi wa chu chamna thelo he tunia nampi melma hi Kuki SoO group ho le nampi melma hi Kuki MLA ho nei tabu ne hi tunia hin mi pi ni jat si yong le no na dei khat na ki bolu hin mi pi ti ki zot jong le no na dei khat na ki bolu hin na hin bol mo new le separate administration movement a jaw da nan hung kinung le ji jiu he na bol nu mu chu ke chi weng wung ki bol jing win koi ma na ting po we to a hi mi pi ten me hi te chungai thang tom sang wa chungnung zo a he ipu net wa ki chai dong hello iki sei shit wa ki chai dong hello MLA ho le MLA ho son do thing nui hon i bol na hi i thang tom pi hi wal hin i gam sung wa ki khel na i ma cham lo ding hi dunia hin ikil han da nu hi we ki nu hi ti gan po wala hung kai do nam pi hu na dinga mei thali do mu hin MLA sot do na dinga mei changu mei thalu ini ja ji wa hi ta bangoi ki sot do hin i Christian hi na wa yong ki tu mong mong lo BJP party Christian te sugante party hoi ki sot do hin BJP hilu ho yong chu mei lo le mei changa ku na kai do ngan hikit win hi igam sung wa hi free and fair election lo wi a hi chan hi SoO hin tu chung hin mi pin kha do na new tin MLA hon popular government phom na dinga lungthim hin ngai tu wa le hin 2027 election pha le hin kinum le kida le igam pum piwin MLA in han kit duty na hin hita bang din mun cha hong sual hin tu ni ni khwa MLA som ho le ason do ho su thing nu hon pi bol wam ti pa he na lung thim wa ki chin win lang
ki chat ding ima cha pun mi chon sin bon thina ki chat lo le mi chon pha ki ngai tu hot he cho hi zat le nam su se dinga me hei te ahung wa lut wa le hin khu phal nga ma ikimai tu pi bangwa hi tu na egam sung su si mi pi to alam jot ki bang thelo Kuki MLA ho le Kuki thing noi ho hi jong ke ki mai tu pi deu he jong le hi chi video ve yo si hin jan khang thum lo jingka thum lo taw na a gam sunga dinga me hei te gam na dinga taw na ding talo tu ni ni khwa hi iza le nam mi ma mau nam pi ki chip na ani ya mi pin alo ni het lo ho hi a se yi het lo a to ji het lo thanei ta am ho hi pathini ni su nim pi ding wa taw na ai gel do so ke hi wal hin igam sung wa hi amon lungyal la khel the hi wa hita hi wai pu jingke ding wal hin amodam sunga hi ki khel no yong thilo hil ding hi tunia hin ki gut na nei taw hiti a bol num chi ki bolu han MLA ho jang hi num le hiu han thing noi hon jang hi chu cha bek num le bek han ama wang tuni ni khwa im chan pau hi atuma ki wai hom na ki ti pa hi gang chala mu the yong ai ta pui chong le 2027 election phat le hi chi nampin aman ji hello hi chi MLA ho hi isol hawa mi pi de ho chun mi pi lung tu mi pi de ahin pu do wa ahin to ngal ti tai lu wa chu tu chunga thing noi ho sat do ho hin nampi ding ma cha bol do yu pu we nampi dinga gala ku do wa nampi dinga separate administration ka thum ve ti wa sui hen ta do wa tu ni ni khwa hi ataw na pau buk chun ale khaji pau buk chun separate administration adala amho hi manipur government nu ya sim administration a hi angai nga ya umkit no hetabun hi chi za cha num ta hin lam kai pi puwa ki gel hon nam lam kai hon interview tu na ho he cho si khu vel wa nu hitin separate administration chu thaiyat ki pomding thaiyat lu phat le ki le mong ding ai tai ki pai mong the ti ne ompun ipom lu chi pom lu hi sa u hitin idei lu chi dei lu hi sa u hitin tu na me hi government sim do na ding hi e ho doi lu tup to ki bong nai sai lu hi ayong le hin election kit phat le sum le pai ngai cha ding chom ai hal government a ku nai piam khat mu na ding chom gam tu mu na ding wang cha hi pu na hi cho hi inga thelu ji win il hang sap sap mu yong e hon ki chi chanin kinga hitin double standard pu do opo hitin central government to akimutu we ti le central government in ipiam khat na hin se pi ji wa langa mi pi te na jol ji pau hi tu ni khwa hen mi pi he gan the yin no wang na gan thei pu wen hi tu nin mi pi hin nam pia dinga volunteer hoa ding han lang thing noi hoa de han lang ipiding hi yong le kidong donga kidong go bet chi ta wen hi tu ne hi isum don ho I chol ho I thi ho hi mai lei te to avela chang hom kit na athu sei khom kit na dinga hi ta bang lung put mong mong hi abula pa nai ni kanu hi nam tu nin avelin ke ngai to win cheong le hi chi hi dai lu tu behila mi khong wo dung zuya ki mong cha yong hi pu win hi ta bang lung tup kani ye ti ji wa hi ni sa le go le ni pi do wa hin khu hin manu hin tu ne hin nam zu lap hi mei thei te ai pun nam pi zu lap le ke chip na hi nam lam kai ade a su ho hin MLA ho hin hi chi mi pin ti ekisapun chong le hi chi hi
hi thelo ding thil ki bol ji hin e ho zaw luwin government cha tun num la ki tun win tin a bol num la ki bol win tin e hon thum diu chu government a ku na separate bill i thum diu ai buwin tunia idea bihil plan bihil MHA in kokit ya dinga apachum macha a plan pun so group ho so a umji a bo chu hichi rule na simpi ucha ai buwin nampi khantu na dinga lampi I macha awat nai sai lo heti pa hi head o hitin tuni ni khwa hin mi pi ki zo hi pathinin jang amun mi pi ka na hi pathinin jang amun mi pi lunghe su na hi pathinin jang amun mi pi gan thei na hi pathinin jang amun pathin sanga lin zo pathin sanga chungnung zo mi pi chunga ki chimjing ne ti wale no han jang na bol thi thin bol ta win chang le mi pi hin I hi na o sia le akidem hi pun kidem dem jang hi chim min ki kap tu na gam sunga e ho em le ho em boost na hi cho ta bang hi ne kha to ka wa hi yum chan hi nga lo ding wa le ni hu khat le hi ta bang hong su ni le chun ku yong ki oi mo pu hitin I chon naw I to gai ke san heta hi I kila o ngai jin kui chunga la sit bol lo ding kui chunga lunghan bol lo ding mi pi le pathin hi ka chunga lungha ngai tai mi pi dinga na tong ka hin mi pi jo si dei to ke de ki bang to poi ti hi iki gyal do na thei ding wa thing noi ho le em le ho ding mong monga hi chi video hi kan sim hin popular government support ne da na ki pe pau hi apa be se ani ahul hung ding 2027 election phat le intending candidate ho ipia ni hin hel diu ham hi chi chu na hon I ma cha ne nei ta pu we I mu menu to I hol phu nu khat cha ki tu ta pun hi chi la khun election phat le kai lo ding ti ja hon election jang hi anungin hinnung tet dawin lang thing nui hon jang akai kai chu ke dinga ke MLA he ti pa he to apa na hin ki gyal hitin boot cap chal bolding in ki hung le le pu hitin he cha ding hin lungthim pan pu hiti tu chunga hu ke hal ho mi ki sukha ho mi thi ho agan the yu si hi wood cap chali bol ho hi cho chai buwin iga vilu yang ampun mei heiten front line ho gavil ta banga e ho MLA hon galaya vilu yang ampun thunup langa khat le ni chu election kit dingel na achu kum helai dunga alam jang chu na kimunawi dunia hi galaya chu ipi bolwam tipa ho hi mi pin kum thum ling di a hi I hin mu chin sa nu chu hin tuna hi chi video ka sim hi a ki khial num lo ding a zong na bol num chu paten ke bol win nam pi lung tup to me leite to khom hi akimat na ampui amu be ding ampui amo to im khom lai si wa ti pa hi message clear ta akan se hi no ho lai hin na khot ga heng lut win lang ga ki kum jol jang lew chin pathinin asu khan ai bowin ama wang na hi naw nam pia dinga na lungput u apachum am lo pa chu nehin ki phun do na wai bowin Kuki MLA ho le Kuki thing nui lamkai MLA ho popular government alu theina dinga bek le ho zaw luwin jang pathinin Kuki nampumpi taw na hi jantin amho luwin jang igamu le enamu tungdo nanti ti pa he ka kinep na hi ka ki pa e